Thutha wa riboti ya kumakania ya mwana uria wiriga kuonekana ari na cindano 14 mwiri-ini wake, riu aciari ake ni makinyitio igoti-ini. Isaac Gicuna na mutumia wake Jacinta Ndunge mathitangitwo na ihitia ria kuguraria mwana wao wa mieri 10 makiendaga. Mbere ya mucirithania Grace Omotho, ithe wa mwana ni eteteire akiuga onake ni uhoro wa mukorire ati mwana wake ari na cindano icio njikariro-ini ciake na ati we ndari no hoti wa kuguraria mwana eciarire. Niko na usuni mtoto sasa niliona hiyo kitu kwa picha iliniuma sana kwa roho yangu. Ikiwa mzazi wa mtoto sababu zifanya mambo kama hizo mimi siwezi nilikuwa niona na nilikuwa niliona. Nesa koba koti. Kama nesa niwachilia niende kwenda watu wao wengine watakushafu. Nesa furahia sana. Guku nake nyina wa mwana akihoya kurekererio niguo agakongithie. Nipata saini na mnaweza Ona gukire uguo, ihoya riao ni riregirwo guku igoti rigitua macokio rumande nginyagia Jumatatu ya tariki 11 mweri uyu niguo uthuthuria uhote gwikwo uria cindano icio ciaingirira mwiri-ini wa mwana wao. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.